الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala bizge şunda bir sүйүнүчтүү жакшы күн аталып турат. Şu жаңырып аткан жылыбызда Кудай Таалам мына биздин арбын элибизде иншалла ошол жаңы арбын болуп 5 мешит элге кызмат кылып аткан эле иншалла азыр биздин арбын ушул участкабызда 6-чы мешитти ачуу алдында отурабыз иншалла. Allah subhanahu wa ta'ala насип кылып мына урматтуу туғандар, ақсақалдар, аталар, ағайынелер, мына қонақтарымыз келіп. Дүйнөлүк Улуттар Биримдик Ассамблеясы жардам менен жакшы имарат түшүп атат. Анан эми бул Кудай Тааланын үйү мамлекет биздин айылыбыз үчүн шакта медресе дагы болот, балдарыбыз үчүн шарт берчү имараттардан болсун. Анан өйдө айтып кеттиңер, ардын айынан жаштарыбыз чыксын. Doktor imam bolsun, özgöçö Ahmet Mukit Murzaga çoğun rahatsızlık aytабыз. Bir жардамыңар менен район деңгээлинен өтө көп социалдык объектилер курулуп атат. Мечит, медреседен да тышкары больницалар, пабтар, мектептерге акчаларды берип атасыңар. Сценариядагы элүүчү кызмат жүрө бергиле. Андан тышкары дагы мына биздин айылыбыздан чыккан ул азаматтар жөнүндө айтып кетти. Hürmet, alkış bırakacak mesleğe. Şimdi Ardak Gramatamenin Sacibayev İsmail Tursunbayevich sayılır. Burada Gramatamenin Murzabayev Said Ahmet Maasovich sayılır. Hurmatlı bizim her azamatta beklerimiz, ağalarımız.
Себеби силерге чоң рахмат. Şu akimimizin mындай жакшы тилектерин, кандай алдына койгон иштерин баарын укуңуздар. Аллахым өзү колдоп, şu akimimiz ноокаттын экономикасын өнүктүрүп, таратта кылган аким болсун деп дуа кылайлы иншалла. Allah разы болсун. Allah razı olsun. Şu çoğun başın küçük kılıp bizim çakırını kabul alıp bergendin özü bu biz için sıymet inşallah. Emi tuğanlar Muhammed Madi Kevey, Oşon'un ökül Ahmet Muhib tasdik et bütküyle ökçaşlar ansambilasının ökülü geliptir. Hazır Oşon meymanga söz vereyler. Bağırdığınız inşallah caş yılı uğurturayla. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Eyyuhel hudurul kerim, uhayyikum cemi'an bidehiyyetil islam ve tehiyyetul islami esselam. Fesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum, urmatlı alıstan жақыннан келген atalar, urmatlı Müslüman bir tuğandar. Arap bir tuğanımız birinciden İslam'ın salamı olgun. Assalamu alaikum men salamdaşandı. في هذا اليوم المبارك وعلى هذه الأرض الطيبة المباركة نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذه المناسبة العظيمة افتتاح مركز البر على نفقة أبو هاجر عنه عن والديه مسجد ومدرسة قرآنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناته. Ушул берекелүү күндө чогулуп отурабыз деп, ушул чогулушубузга себепчи болгон мына артында жазылып турган Абу Хажир деген анан ата энесинин атынан биздин айылган мешит куруп берип аткан ошол kurgan adamlarga Kuday Taala ahirette dağı tarazasını orgul soğuklarını bergen olsun diye. والإخوة الأكارم المقاوم وكل من كان سببا في سرعة تنفيذ هذا المشروع وكذلك نشكر حاكم المنطقة الذين يساعدون ويسهلون الأوراق في أهل قرغيزيا. الله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم والمصطفى. Hurmatlı Müslümanlar, eşittiğinizleri kulluk olsun. Hurmatlı Müslümanlar, nav gelgen meymanlar, hurmatlı hakim, yalagasa bizim prezident, bizim birlik öküllerine rahmat, şu meçhit salıp, medrese salıp, okusanlar makul degenler. Hurmatlı Müslümanlar, bir peylinizdir Allah'a çakkan eken, Allah Teala çok yerden cer tağıp, İsmail Ağaç'ın baldarları, onun baldarı sebepçi olup, bana bir yaktan gelip salıp, ayak açtırıp elge oğuçuluğu gelmey. Kıskası, aksakaldın baldarına hem rahmat, emirçilerine hem rahmat, barınızlarga bir jengden kol çıkarıp, ıntımak menen bardığınızda uzak yakından gelip, meçhitti kurup, şul nemeni ötközüp atkanınızdan Allah razı olsun. Mınday çatkanda ekinci aksakalımız bolup kaldı bu kişi inşallah gelmesin. Birinci maşallah. Ana. Muhammed Müslümanlar hazırki zamanda yaşıyorsa biz eskiyorlarmış. Namazı o çocuğun çileğine okuyormuş. Ayet namaz, cuma namazlarında müşahede okuyormuş. Hazır buna memleketimizde çeksiz mahva etişi gerek. Toygan uğruna tava alışır gerek. Bunday zaman iş görülmedi. Nanga toylastan açka жүріп, қолмен ұрып, adamlar o жылған sen namaz okuyor. O zaman Allah Teala İyi bahtılık versin, bilgene versin, yağ versin, bana şehirde masjidler kim sağlam koysa anlatamın ayıttı. Koysan alat. Hiç bala koysan hiç nereden kuruk kalarsın. Bardığız jakşı tilevizde Allah Teala maksatınıza yetkirsin. Baldarı zımandığı, ıhlaslı olsun. Atenege güyündüğü sarı salkat olsun.
daim birimizni zat hurmat qilgan, siylagan yaxshi yer yurt bo'lib, arbun yo'lim omon bo'l degan yerga atab olgan qolgansizlar. Biz daim arbun adam, bir adam bakırsınız. Biliyoruz bölünmeyiz. Aşkudarlıkta arbun boyunca bilgi bir turalım. Onun için barımızda Allah Teala nusrat topluk, kanar serversin, uzun ömür baksadat versin, daim жақсылықтың төсін. Amin. Allahu Ekber. Allah razı olsun acaba. Bunda salımı var be tuğanlar. Niyet kılganda mına balası turat, neyin altında turat, göz turat da nuna degi. Oşol inşallah köp niyet kılıp birinci inşallah şu işti başlagandı. Buna nasip kılda şu gündü görmeye ötüp gitti. Allah subhanahu teala rahmetini alsın inşallah. ديني عماد وبها يسعى الفؤاد إنها في الحشر زاد وطريق للنجاة شأن الصلاة من أجل الواجبات حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات Şu bitkonga çeyin, ana en kişine inim Ermemet şu göp jügürdü şunu meni tak. Şu kadar men yüklem attan belek verip koyun. Bismillahirrahmanirrahim. وعظيم الصالحات وأقيموها جماعة. Şimdi kala dile kendi bunu imanların altında şu imandı. İman kendi şerge iman bu sene unut pek karı kendiniz. الصالحات الله أكبر. Bismillah. Amin ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allah. Ya Allah şu Müslümanların müminlerden kılgan dualarını kabul ettin ya Allah. Şu ayetlerimizin, dinlerimizin diğer sayfalarını halka kazmayın. Maylarını koymak dedim. Yine yüzünden ses koyun, yine Allah'ım, usul turgan cemaatin qanday жақсы maqsadi bo'lsa yetkazgin, ikki dunyolarni obod qilgin. Usul imomda usul yerda doimo xizmat qilishini nasib qilgin. Alloh taolo yeli yurtimizni tinch qo'ygin. Ya avvalal avvalin, ya oxiral oxirin, ya zal quvvatil matin, ya rahman masakin, ya arhamar rohimin, ya zal jalal val ikram. Amin amin amin. Bir rahmatka ya amin. Maşallah fakir. Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله كبير إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من القراء وأن يجعلهم من أهل القرآن وإن شاء الله يتعلمون ويكملون شهادتهم. Yaratkan size bir gelecekte çok hareket yapmasın. Bakın çünkü bu vatandaşlar ister gelecekte çok hareket yapmasın. Kim size para verdi bak böyle? Kim para verdi? Bir ay. Abu, bir ay doktor size para ver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف Otur maşallah. Assalamu alaikum. Kur'an okulandı, chat okulan kız okulan. Makul mu? İyi kayat. 3 ayetler açmak. Yasmin çok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. He gave us life, He gave us life, He gave us life, He gave us life. He sent to guide us, Rasulallah. He sent to guide us, Rasulallah. Allah.